Danes je na Robinu spet dan visoke kulinarike. Majsteršef. Ja, pripravljamo panceto na postelci z radiča. S pridihom česna in penico fižola. In zakaj leti krompir štimaš? Tu je pa dekoracija, posebni efekti, 5 zvezdic. 5 krompirjev. Evo, pancetka je že. Odlično. Tako lepo diši, tako lepo diši. Jaz pripravim posteljico. Je ima zelo lepo, ker tole mora biti za Michelin style. Michelin. Kako je, v redu, Gregor? Ti, ki si umetnik. Ne, ne bo v redu. Ne tako. No, dej, Gregor! Ma to je treba z občutkom, halo? Ne, Ja. dej še. Ma dost. Ma dej še, ma kaj sem to čistila rediti, za brez vezda. Ma ja, ma se to, tako, dost. Ne, to. Položi. Če je panceta na postelci, kaj je to glavna sestavina? Okej, zadosti. Panceta. Ne, še malo. Zadosti. Zadosti! Dej zdaj ti tiste posebne une. Samira? Ja. Lej zdaj to. Ne tako moraš. Tako. Ne, se ti mora odbiti od komovca. Dobro, dej, kad smo, Dobro. okej. Mi je šlo kakao. Fožo. Ne, pijenca sva rekla. Lahko, prosim, dam jaz 2 fižola. In še krompir imamo. Za dekoracijo. Ne preveč, ko bo prevladoval okus. Lej. Ma to ni... Lej, daj, pusti, no. Odlično je. Radio Robin.